पाउसेदे यम्पप ओइबा मर ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे लाई हराउबदा फरक तारुबा तांकुल साबा मियोय मरी लाई थौ पांगथोपदा अथिंबा थमले उकल उमंग लाई हराउबा थरोंगी सरुकमा ओइरिबा तांकुल नुराबिकी थरोंदा मौंग बरिल तादबा थौं के चतदुना सोशल मीडिया दा भाइरल ओइकिबा तांकुल साबा मरी उकल अमदि उद्रा संगले नमतम कक्तना लाइबुंगदा कादुन लाई थौ पांगथोपदा अथिंबा थमख्रे इरामसगे मरी लेना उद्रा संगले दा पांगमि सिंगुनबा अमदा उकलगे कन्वेनर मुतुम मानितोन हाय मिदै फुरुकी यामना लुना थमचरिबा लाई हराउबा असिबा कांगलोन चुमना मथौ पांगनबा उकल अमदि उद्रा संगले नमतम पुरमक्ता तांकुल सारिबा अमदि नोराबी सारिबी अमाइबी सिंगदा सेमिनार कया पांगतुक्तुना अवार्नेस बिदुना लागले मफम खरादा पांगथोकिबा लाई हराउबदा तांकुल नोराबी की थोरमदा यामना फजदबा मौंग खरा सोशल मीडिया दा भाइरल रखिबा असि यामना लाइबक थीबने थाउथोगतुदा चेनरिबा कोंदोंग लाइरेंबी हराउबदा तांकुल साखिबा ngangom प्रोजेन बागल दाबीगी इमा पांथोइबी लाई हराउफमदा तांकुल साखिबा सोरोखाइबम हेरोजेट नंबोल नावरेमगी नोंगपुक निंगथौ पांथोइबी हराउबगी तांकुल साखिबा जुमनाम बोबी सांगांगैगी इबुदौ खोमबोंबगी हराउबदा तांकुल साबदा आयतबा पीखिबा सोइबम थोइ असि उगलमदि उट्रा संगलेना कौकलबा मतुंग वाकल तामिनारे लोइनना उट्रा संगलेन वेल की मतुंगिना तांकुल साबा मरी असिगी मथक्ता मतम कक्तना लाइथौ पांगथोकपा थेंबने मखोइना सिनरिबा लाई हराउबगा मरी लेनबा खुसु खलाइ सिंसु लौखले अमरोमदा लाइबुंगदा लाई हराउरिङेदा करन ताखिबा मियोय अदुदा लेबाक मियाम खंगना भागना तौखिबा असोइबसिंग अदुगिदमक सेंगदोंनबा खगनख्रे लमदमसिगी मियामनसु असोइबसिंग सोशल मीडिया दा थगतपगी महूत्ता उगलमदि उट्रा संगलेनदा वकत पिरक्तुना मतुंगदा थोक्तनबा करी तौबा यागदगी हाइबदगी मतंगदा खना दैनमिनसि मसीना अतोप फरुकी ममांगदा अखोई कल्चर बो इकाई फेरुक खुंबगी फिवम लाकने असिगम थौदोक सिंग मखाताना थोक्तनबा होनमिनसि लाइगी थौरम पांगबा मतमदा सेल तानबगी वखल नमांग थाबगी वखलोन थादोक्तुना सोइफद्रबा लाइगी थौरम बो मांगदा थमदुना लाइथौ पांगथोकमिनसि हानसु मांगना मखाताना फंगदोखे मखातारकवा अतोप पाउदा तोरेल सिंगी इमाई इसौ थोकपा याबा थाकी मथक्ता सेले हौकिबा नमित मंगारिनो असिदा मणिपुरगी मफम अयाम्बदा जायमरम कन्ना चुखिबा नोंगना मरम ओइरदुना मणिपुरगी मरवेबा तुरेल सिंगी इमाई कुदोंग थीबा याबा थाके मथक्ता सेनबदा नतन तांपाकी अकुटबदा लैबा योम लंबी ngayo farm amasung ingkol singba ising thumjinkhre Manipur lenga ki water resources department dagi fangba pawki matungina ngasi numidang waram phawuda imphal turel gi ising isau thokpa yaba thaki matakta chele Minotongda Imphal Turengi ising imhayasi meter 787.625 yaure. Hariba mafam masida ichau thokpa yaba ising ki mai asi meter 786.99 oire. Adumapo khwaidik wangba ichau thokpa yaba ising ki mai adumakti yaubadaba khara wale. Iri lamasung Imphal Turengi itinpham oirba lilong da onbadasu flood level gi mathakta chenba ore mafam masida flood level gi thak asi 781.350 oi. Atau hauzik silib isil gi awang bana meter 782.400 ne. Aduga highest flood level na 782.850 ne. State gi chingkhong chingkya da silib iril turel gi imai warning level gi mathak da seli aduga flood level amadi highest flood level gi thaka du bakti yaudre. Turel asina karigumba imai khawa wangkhalak lagade Imphal Turen gi imai su wangkhalak to na miyam da khudong cha da bathokane. Pawasina makatan hai nabul turen gi isingi mai warning level gi matakta chele masina maram oraga uripok amasung sagol ban assembly constituency gi mapam kyamrom da turel dagi fathorokpa ising chensi laktuna jum kai kyamrom ising thumjin kre lambi kai amarom ising thumjin duna chathok chajin tawbada khudong chada ba mayuk nari thawal turen gi ising imaidi aduk khangna khudong thiningai oidre thawal khongkhong da onbada thawal thongkhong da onbada turel asigi ising imai warning level gi makhada chele Manipur River su itai bajarda Manipur River su itai varest one bada warning level gi mathakta chele atamapo flood level amadi highest flood level gi thak atumakti yaudre Navidang werum gi matamda tampaki mafam ambada nong singi phibam khara fajaraga su nong singi phibam khara fajaraga su singtadi nong chubagi chang handana laire kangpok bidang asina bidang werum phawuda millimeter nifugani thoi mathakta chuki Saikul dasu millimeter kuntra mathoi ki chang da chuki lidhan da millimeter taret jauki rajbhavan da millimeter kuni thoi ki chang da chuki haire auki ba aing dagi hena kan nong chuki ba amasung nongthen gi pung ama phawon nong hangki da bana maram oira dona lenga ki officing da employees sing ka ba ki chang yam han thagi ane ba mafam da leiba lenga ki amadi lakai ki bhaisang sing ising thumjen ki bana maram oira dona ngasi nong magi oina suthi thadok naki
Imphal turen ki khetri dai kai mapada lairai ninthagiduna kinthagiduna turel khongpal kairagadra habagi mi painarure adubo local MLA amadi lenga ki tengbang galoidana namthakraba mafam adu excavator na wa camprom jungsilaga laiba ga jinduna thambadagi phim khara sa faraga lairi asigumba mafam camprom turel asigi masang paring de thokli harasu pau asin makata na haire maragasi da nongju tha kutingi ithai pares hangdoktuna thamnana ba warep lokre Loktak Development Authority LDA gi Chairman Moirang Tem Asni Kumar National Hydroelectric Power Corporation NISPC gi awang patha ke official singuna tuna Loktak Pat ki housing mangsil klibo saktam asigi matangda khana nei namagi mifam bang thokre Fresh na fangpa pau ki matung ina mifam matuda housing state government pai khaliba Loktak kanana bagi khongthang sing asigi matangda komna khana nei na ke Haribe mifam matuda Loktak ki sing makutuna thamlipa ithai beres asi nongju thagi matam tadi hangok tuna thablaga fara si Ain basing from the Fata Haudi Sing Koda Committee Ungamen Canon the Tataginava Awarem Naki Kongtagasi NISPC LDA Amasumaki Asong Miam Puna Pakat Minagadabani Masina Patasik Hosaki over Kongzel Ngakuna Tampa Chow Bating Pangpatana Bangpatana my Photona Honabada Nagaya Sialiba Asibusu Hantan Bangamani Hari Kongtagasi Mari later was in the Kanarabatunda Matik Saba Faram Amajatok Honagani Mifamasida Kodak Turel gi matakta NISPC na athuba matamda Valley Bridge amasaba gi matang amaso Kodak Turel leiba mini dam asi langthopage wafam sing komna khanake masida sonatana Loktak me da khundariba konsa sing ji ai fanana bathabak thoram sing paikatwa madi Loktak ki akoiba da koina chatmina tuna chap chaba ground report khongkat minana bagi wafam su yana ba purake Mifamasi ki makha tarpu oina ngasi LDA gi chairman losing duna NISPC ki official kya su sarok ya duna Loktak project Kedelamadi Thai virus da koina satuna yangsin ke Mangjona na hangduna leikraba ithai virus ki gate home asigi mathakta anuba gate amagaso hangdongtuna Loktak ki abot akai sing sumthoke Tharomasi ki mari leina chairman Asri Kumar hai mari leina basin ga kusamda duna makha tawa thabak tharom sing paikatona Manipur gi sageng mingsel weripa pat asigi jokhana na ba hona gane Maranai ki thabakta employees sing sinaba sing da minister na awarding tawkre Lainga ki makuk tongbo officer sing na makha tawa employees sing maranai ki oiba thabak sing ta minai gumna sinaba yaroi thengna ba thoklabadi khwaidi ki wangba serak sing pigani adam Manipur gi minister nongthom berena phang dokre si minister ki banglo da chief secretary amadi DGP yauna pang thoki ba pawmi sing khuna ba amada sem beren hai lainga ki employees sing abadi police person sing asi leba ki damak thabak tawba thorang lebani Bakoy leba kasi bugak senduna thamlibani asigum laba employees sing asibo ngami habagi matagumna masagi oba thabak sing da sinaram ba thengnare Ngarang akak na pau amalay patagi awang pathake yeng da leiba police officer amagi mayum jawba mayum jawna quarter da makhata pa person sing thabak sinabra haina DGP jawna IAS officer amayawra yeng silubada check pau cholamba thengna ki magi office ta su DGP jawna yeng sin ki madamadu office ki gari pau masagi jum sabada sinaram ba thengna rang ki thengna ki arba second MR ki commanding officer atu su suspend tawduna thamle magi mathak ta thikat pagi thabak su satharagani Taudogasi lebak kasi ki oina yamna lebak thibani makata nasu lenga ki officers ne employees sing busin ramba thengna rabadi awang bathakte action lawgani tangai fodrabadi India ki home minister da phawba hiramasi ki matang da ai basirol thaduna khanan gani ngarang second MR ki CEO suspend tawkhiba aduna section work orga officers ne makata ba employees sing bo minai gumna sin ba yaroi se minister ki hawduna minister MLA amadi lenga ki officials sing makoi ki piriba gari sing aduna ki hena sin ba yaroi Karigumba makoina aran babong da sinaramba thoklabadi lenga kasina fakat nana ba thorang tawre lona jada ba thabak sing pang thoklambada lenga kasina mai sakmai yengtuna leithokloi haige Mara makhatan hai lenga ki quarter sing da su lining ki mikda license kya sajin ba asi tawbi gano lairiba quarter ado matam chuppa leigada banate lenga ki quarter sing da license sajin ba si illegal ni abasi khangadabani amadi thabak ta ki potha ba sahi tara helaba phawba quarter da license ba yawri masisu niyam kaina chathaba thabak amane Nagalamrom da lenga ki doctor amba masagi oijabi yengtuna private hospital da hena thawai yawre Manipur lenga ki doctor amba masagi oijaba khara ki tamak yengtuna lanai hospital singdana hena thawai yawre hena Indigenous Peoples Association of Kaklaipak ifak na thadurpa chero lamana hai Lubasigi secretary general laisang them Romet mitaina khudek pira duna thadurpa chero lasin hai Aukiba me tang taraga mari da thokiba thodok amada Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences Janems ke Dr. Bikram Konsum Koba amana chinga mathakta leiba Iboyama Hospital and Research Center asida anaba ama kidney da keyhole surgery operation tawpada laihidaba si leibak thibane
थौदोक अदु लुप की माइकेदगी नुवाइतबा फोंदोकपग लोइना मतौ करमना लेखा की हॉस्पिटल की डॉक्टर असिना लानाई हॉस्पिटल असिदा थवाई पुरिबनो हाबसिने लानाई लायंग संसिंग द लेखा की हॉस्पिटल की डॉक्टर सिना थवाई पुबा यावरिबासी डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ मणिपुर आयाब पीरबरा आइना चिंगनबा पोगले लेखा कसिगी मखादा लेरिबो हॉस्पिटल सिंग की डॉक्टर एहबा मसागी ओइजबा यंगदना प्राइवेट हॉस्पिटल थे हेना थवाई यावरबरा आइना हांगलगले लेखा की हॉस्पिटल सिंग थवाई पुरिबा डॉक्टर सिना मसाना पुरिबा लेखा की हॉस्पिटल दना मतम चाना लाक्तबा कयासु यावरी मसिना मरम ओरगा लाइरबा इलेसा सिंग अना लायंग तबदम चाना माय ओनसिन बिदाबा कयासु लाइरे लेखा की हॉस्पिटल द थवाई पुरिबा डॉक्टर सिंगना इसा इसा की ओइजबा यंगलगा लानाय लायंग संग द थवाई पुबिगनो लानाय लायंग संग द थवाई पुबिगे हारगदी लेखा की हॉस्पिटल द रिटायर लखोक पिरागा नागै सेंदोकलगा तौबियु तुंगते लाकदबना ओइरबा इलेसा सिंग कथोक पंगम डॉक्टर सिंग सेट कंचिंदुना लाइबिरगनो आइरे इरमदा मसिना इरेसा सिंग असि अहमबना लेता लाइरबनि हेना लेबा मरमना लेगा की लायंग संग द अना लायंग बलाकपा मतमदा डॉक्टर लाक्ट्री आइना अनाबा कया हेना अवाबा मायोकनारी असिगमा थोंग असि अमुक हना तौबिगनो लायगा की डॉक्टर कयाना लानाय हॉस्पिटल द थबक पुरी हाइबसु लुपसिना चपचाना रिपोर्ट लाइरे लोइना लानाय हॉस्पिटल हांगलिबसिंगनसु अतोम अतोंगी हॉस्पिटल सिंगता लेंगा की हॉस्पिटल द थवाई पुबा डॉक्टर यावरी नत्रगना यावदे हाइबगी चपचाबा अकुपसिंगसु नबित मंगानी फाबगी मनुंगदा लेबाक मियाम खंगना सेंगतोकनाबा इपाकना खंगालागले यानमदि चुंबा अकुपसिंग लानाय लायंग संग आंगबे सिल इनाउसिंगनसु लेबाक मियाम खंगनबा सेंगदोरकदबनी हाइबगी सेंगदोरकनी हाइबगी थाजै करिगम पीरिबा मतमसिदा लानाय हॉस्पिटल सिंगना पॉजिटिव ओइबा रेस्पॉन्स पिरक्तबदी इपाकमदि लेबाक मियाम ग खोसबनादुना अकन मियंग सचिलकनी अमदि लेंगा की हॉस्पिटल दगी डॉक्टर अमन हॉस्पिटल अनि पुबगी चपचाप रिपोर्ट सिंगसु इपाकना ममिंग मथाक लोइतना लेबाक मियाम द खंगनगनी हाना जेरोल हसिना सेक्शन वा थामलगले स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की सेंफम सेंटर न चाद मरफुद्रा पुथोकपा याखरे इम्फाल स्मार्ट सिटी मिशन की मखादा हाउसिंग पाइखलिबा प्रोजेक्ट असि की फंडिंग असि हाना सेंटर के स्टेट का 50-50 ओरंबादु सेंटर न चाद मरफुद्रा स्टेट न चाद तरह पुथोकपदा याबा पिरगले हाइरे ऑफिशियल ओइना फंग बाउन हाई कुमजाली सिंगनी तरागा मगादा सेंटर न हौदोखिबा लोइना स्टेट असि कुमजाली सिंगनी तरागा तरुक तक हौरखिबा इम्फाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट असि की फंडिंग पैटर्न असि सेंटर मसो स्टेट न तंखाई तंखाई पुथोकनदुना चथारकपने मणिपुर लेगा की माइकैदगी मिशन असि की फंडिंग पैटर्न असि सेंटर न चाद मरफुद्रा अमसुंग स्टेट न चाद तरा पुथोकपा जहान भिनरबा तकनदुना लाखिबने मतम जाना तकनदुना लाखलबा मतुंगदा फंडिंग पैटर्न होंगदोपगी एबा हौकिबा मे मफंदा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ना पिराकीबनी हाइरे फंडिंग पैटर्न असि होंगदोकपा मतमदा सेंटर न स्टेट दा थवलकलिबा वफम दे सेंटर प्रोजेक्ट सिंग असि पाइकटपा मतमदा हाना लेपखिबा सेंफम लुपा करोड़ चमगा अदुदगी अयन बसेल की एलोकेशन पीररोय हाना खगलाखि हाइरे लोइना स्टेट न पुथोफम थोप स्टेट सियार की सेंफम अदु पुथोक्रिबा फावबदे मगादन सेंटर दगी पिफम थोप सेंफम पीरोय हाना पल्ले पनमजाबदी स्टेट न लुपा करोड़ कोन की सेंफम स्टेट माइसिंग सियार ओइना थादोखिबा लाइख्रे अहम फेस की पीफम थोप स्टेट माइसिंग सियार की सेंफम अदु सुना पुथोक्लबदे अनिसुबे इंस्टॉलमेंट की सेंफम थादोक्लगे हाना सेंटर न हाइरकपसु लाइरे हाइरे मथंग जायगी जुन थाद लोइगदब मिशन से सेंटर दगी लफम थोप सेंफम अदु सुना लौबगी तंगाई फदब लैरी मधु लौद्रबदी प्रोजेक्ट असे मखा समथब यादबगी फिबम लाकदौरे करिगुंबे स्टेट पुथोफम थोप स्टेट शेयर अदु पुथोकपितुना इंस्टॉलमेंट अदु सुना अहुरबदी प्रोजेक्ट सिंग मखा समथब यागदौरिबनी हाइरे अल्बर्ट सरंगथेम द सेल की मतेंग पीखरे AIT की महिरोय अल्बर्ट सरंगथेम न सिनब याद्रब गारी की अमनब मजाक सिंग खोमजिंदुना ई बाइक साकिबगी पाव अमंगसे पावसे असना फोंख्रब तुंगदा मागी होनजबन अदुब पुनिंग थोगरपिबु ओइना मणिपुर लेंगा की ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर खाजिम्बा सुमना लुपा लिसिंग तरा की सेलगी मना खुसिनग्रे कनीगा कोनन नुपी अमा फारे कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस की कमांडो टीमना सेरु लमखाई फ्रिस्किंग चेकिंग चथबदा ngasi nongtil pung mari rom taba matamda nufi ama kani kilogram 2.25 amadi seloina lupa lak homrong ga kona na fare पुलिस की पाउन हाई फारा पमी दगी ममिंग तिन्नै लम हाउकिप सही कुंट्रागा मफन मापुरोइबा सालम हाउकिप कवि सुशानपुर डिस्ट्रिक्ट की तुइबोंगी तोंगलाल बैंक दगिने फारा पमी एदु सुगुनु पुलिस स्टेशन दा सिनाखरे आइरे नागलम रोम दा फमला लुफा नुफा अमा जेल दा थाजिनख्रे मौना अमा पुनम दना फमला लुफानी हाइबा नुफा अमा जेल दा लाइनना बकोना खंगनख्रे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इम्फाल ईस्ट की कोना जेल दा थाजिन खरबा एक्विस अदुकी ममिंग अजमल शेख एलाइस अमुसना सही कुंट्रागा तरेट अपोकबा अब्दुल कादिर शेख कवे माग इम्फाल ईस्ट की खबै सोई कारोंग खोंग दगिनी हाइरे इम्फाल ईस्ट वुमेन पुलिस स्टेशन की कांगबो अमन एक्विस असि फागतुना थाउदो असिगा मरी इलेना वांग पाकुम चथननबा पुलिस कस्टडी मा लौथदुना लाखिबने पनबजाबदी मौना मसामंग इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस
women police ta asigi taraga mari da wakalakhe magbo namdo da fara pamatung equis asina rep to bibani amade magbo fajin da thambi bani ana wakada da palakhe wakada du gi matung in Imphal women police station asina equis asigi matakta rape wrongful confinement amade kidnapping charge da FIR amalakot ki bani haire makatarak pa atopa pauda Pakistan की सेल दोंग की फिबम स्टेबल होने दबा गवर्नमेंट मियाम न पामलो दबा वरिब क्या लबगदौरे पाकिस्तान द सेल दोंग की फिबम काहेन सोक्सिलकपद की लाखलेबा लाइबाका दुगी क्राइसिस अदु हाथेंग न मायुक नबक ngamna nabagi pandam ga loinena Shehbaz Sharif na lusingba government मियाम न पाम नरुई दबा अकन बा वरिब क्या लौर पयाई हाइरे इस्लामाबाद द लाइबा प्राइम मिनिस्टर की रेसिडेंस द पांगथोकिबा कोलिशन पार्टनर सिंह यावबा मरुइबा मिफम अदुदा Laibaga tu kisel tum ki crisis ko kan na pamyam ki bayukta oi kita bo warip sing jang akan ba warip kia lo bagi wafam jana ki bane mi fam adu da prime minister Sharif na hausik laiba laibaga tu kisel tum ki phibam coalition partners sing ki makok sing da tamdana khangan ki magna crisis adu mamang Imran Khan government amsum ha ke asoi ba financial policy sing na thogan bani ana phang do ke mi fam adu da assembly sing mutat pa musum caretaker government le hendu laibaga tu da mikhal nganda pang thok pa yang na tongan tongan ba option kia khana ke Mifam atu nambat amatu oina jana ki bawa fam amati mamangi government ki asoi financial policy sing hausik leiriba coalition government makatana janhan batarabadi maduna political party sing ki position da chauna kai bathogalakani haibasne Imran Khan ki government ki asoi sel thogi policy sing atu makatana janhan batarabadi lebaga tu ki sel thogi crisis adu hena lusilandu na Pakistan bo bank group oin bagal loina lebaga atu da Sri Lanka ka manava phibam amasoi da lakhan kani abo wafam basi coalition partners sing yana ke Housing mafung fana fail oi bagi film dan lag laba leba ka tuki economic stable hana da batai akan pawari kya thawna leina lobba mathau tarak pa yai abo wafum asibo yana baga loina na mi fama tuna kari gum baga phatmena assembly sing muthat pa pam trabadi kari option sing yang ba ya bagi abagi matang da su kanake coalition party sing ki makok sing na makho Sharifo mafung fana sawat kani amadi Pakistan ba haujik leiriba sel thongi awa fibam dagi ko khana bagi pandam da government yam ki bayuk tu erpu ya ba akan ba warip kya loro pada magoi da government bu mapung phana sawatuna khongpham chena le pani ana sapang doke usina napi amagi mitman chektat khibadagi action lokon ana padiman tawkre masafang thabadagi kota government hostel gi intensive care unit ICU da laying chathariba napi amagi nakal namagi mitpan usina chektat khibadagi yim sakesh namita Rajasthan BJP da hostel adugi mayukta akan be action lokon ana padiman tawkre Kota railway colony da laiba Davendra Singh Bhati gopa mioi amada thangat khiba complaint amada magina fi gi mitpan da leiriba asokpa mafam layek leba Dr. Singh Namadu usina chikpa rakini aibasi yazake BJP ki state chief spokesperson amasong MLA Ramlal Sarmana hostel aduba section de ana maral sige Sarmana hai ki madudi government amasong state health department na ana layek lama sida section de aibasi tawdo kasina ulli hausik mathau taribadi government section da basingki mayokta Masak thok pa action lokhat pa tune accident sing thorak matam da aikuna tawgadabadi madu amukana thogan dana ba hona ba asine tawiga masung kota hostel manung da pok padang hari ba agang sing sekiba amadi haujikna masa phang tharaban pi amagi mamita usina chekba gi thoktok thokliba asina hostel administration da ataga phongna thoksa da bagi phibam leire habse proof tawjare jairaga sida tawdok adugi matang da thijinna ba hostel authority ne member ongi oiba Dr. Singh ki panel ma semkre Teenager ama jonthuk lamba matai manau sibagi dandi pikre India ki brothel da teenager laisabi ama jonthok lamba ga mari leinana Bangladesh ki matai manau ama sibagi dandi pikre ana media reports en phangdole Kurna Women's and Children Repression Tribunal na pikiba verdict da matai manau adu da capital punishment pire ana lag thoke matai manau adu Sahin Sekha amadi Asma Begum kawi haire Magoina teenager laisabi masa ama India ki brothel da jonthok lambani ana Bangladesh news agency UNB ge rivona phangdokli prosecution thakibada napi masa adu India da thabak phangangani ana thajaba piraga India da purakibani iklising ani mapan gi October 8 da brothel amada jonthok lambani ana Dhaka Tribune News paper na report tawre reporter da brothel adu gi location da singbadi amada takhide haire napi masa adu gi imung manung gi mioi sing na sulikul lipagam khide Logan police station da matai manau atuki payukta general diary ama pina na bataksin ke ado sahim na tin ezer gi manung gi mioi sing da masano vi hingna halakpa pablabadi taka lising kun gi senpam pina na bataksin ke nabi masa atuki mama na
Khazhan Ali Police Station da matai manau ki meyukta complaint tauge. Englishing ani tara January kunda case aduki investigative officer amana charge sheet submit tauge haire. Tripura ki video journalist fa ki waga mari lenna chenari police official suspend tauna da badabi taugre. Agartala da Tripura ki journalist ama police na fa ki waga mari lenna chenari police official thabak da ki suspend taugre. Police na fa kra journalist aduki mamingda ni taidit kawe. Guwahati da West Tauba Satellite News Channel amagi video journalist ne. Hauki bare pak pupuan miki no bidang waram da faki bane. Source mana hari badi Tripura government Assam da ising isang mayuk nariba asik marik lenen state adu da thau yon bada athing ba thamba ki matang da coverage tawruba ka marik lenen faki bane. Agartala ki police station amada journalist asna coverage tawring da police na athing ba pi badagi ongkana ba thoke. Matung tarakpada police na mi do farka is Agartala police station da poke. Video journalist asik mathakta law story wa FRC available wari journalist asi police na fara ba matungda local court abada pathoke adubo maragas the journalist ke ana Tripura police headquarters mamangda video journalist atu phaki ba mari lena protest adakre loina badu da chener ba is Agartala police station ke osi thabak ki suspend tawgadabni aiba dabi tawkre. Gujarat ki Morbi da thongki factory wall kin tharakpada taragani thoi sire. Gujarat ki Saurashtra region ki manung chanba Morbi district da leiba Halvad GIDC da leiba salt factory amagi wall kin tharakpada yamdrabada warga taragani thoi sire aduga athopa tara mangana chaptona laikre. Morbi district administration hawjak phawda chada marfutra ki changda rescue operation ki thabak mafung phana pangthokre ana claim tawkre. Laibak thiba thoktoka tu ki matang da Minister of State for Labor and Employment Bridges Merjan High Sagar Salt Factory ki wall kin tarapu ki thoktoka si pung taragani thoi rom tabada thoki bane. Pau phangba matamadu phawda akai atoi marakta ki worker taragani thoi ki haksang phangle. Mana hai hujik phawda rescue operation ki thabak chada marfutra ki changda loiselle adobo wall adu madu kram na ninkhai rakhibano abadu dikhang bagamdre. Masi police na investigation tawraga khangani thoktok adu thoki ba matung Igoi goi dringa the victim ki imungi mi sing ki dama compensation law thokre ana makna hai ke. Maka tarakwa atop Manipur ki pauda Privak pro ki kedar ama ambush senaba am ki kedar ama fare police. State police commando na tongan bab mafum dagi aina thingraba lalawlu Privak progressive ki kedar ama amasung ambush senaba anasan am ki kedar ama fare haire. Police dagi phangpa pauna hai haukiba ningthauka ba namiki nubidang pung taraga mathoi mak minute kunthra magaram tabada Impal District Police Commando ki team amana Kongpal Iran Pham Thongkhong da achada woksing sek to buda Privak pro ki kedar ma phage Parba do ki maming M Samu Elias thoiba sayang ka taruk apuk bagi ming lai ketraba M Kala Singh kawi Kongpal Kongkham lai kai dagini haire Police na han bagi wang pong sa thabada mahak English ani taraga marida lalawlup asiki waikhom lamjing ba Elias tomba kauba amagi makhada yaukhe Magausik lamjing ba amsung pasu dagi magang Elias Sagar kauba Miyoni ki makada thabak tawri mahak miyam marakta made security attack tawna rawa IED plan tawtuna pokhayan ba thawto kya da chen hai Amaronda Bisnupur District Police Commando ki team amanga se yupung taraga mathoi makharum tabada ningthaukhom project gate area da thiba homba ki thabak chatabada Anderson amgi kedara ma fare hare paraba kedara du ki maming Jacob Newmai sei kunga mapan apopagi ming Ajoy Newmai kawi lagmai tangmai khuldagi ni hare Police na han bagi wang pong sa tabada mahak NSN AM ki kedarni Englishing ani taraga taruk da kahum area da 255 Gorkha rifles da AM na ambush sa taduna person amahat khiba aduga person amahat khiba aduda mahak masa yaukhe ambush adu AM ki captain parang divong na lusing batip amana sa thakibane ambush adu ki damak ta mahak wa party na world record 1 time pi dun ikai khumnagi aiba khang bagamle Paraba Jacob Newmai makata ba ain ge weba thabak lokana da Bisnupur PS da sinakre haire Maragas da Impal West District Police Commando da Impal City manung da thoganing da bathok tana bala kolakwa section thorangi saruka ma oina ngasi nungthil pung mari dagi mari minute ifa manga phawba District Police Commando ki team amana Sani Mandir area da thibom bagi thabak sa thage mafamadu da leiramba myoi chama supna manga amom toina verify tawge Madu masagi saktak se jauh da penumpang mari maka tanah verification catatan na City Police Station da sinakre aire. Program bom ka jauh farsi tau kiban mit pak thok lagani trans. Komsing lising am ka sanipan marfut rahmat wagi me sajat kun maka da kangmong da poksa sauja kiba sana kunung gi thang da sarit chra da hai thoi ba mangjin tha pa lanmi oramba mari pak maram gida baram dam gidamak bedesing da mangak da thauri kongkoi huktu na program bom ka jauh ge.
Mathawibo pikam dhan kiba numit asibuning singbuk oina sahi asigi oina su tha asigi sejat kun manga ki ayupung mapan taba matamda kangmong maisnam lekagi kazau memorial complex ta makhal mathel kya ki thawrongga iroidana pangtholagani ana program bom kazau memorial trust manipur ge cherolamna phangtorakle Greater Impal gi lambi yang higa taret jawna lambi umpudra mapan pak thokna state cabinet na warep laukre Manipur lekana numit chamani gi manungda paikhat kadaba 100 action plan gi makada Greater Impal gi lambi yang higa taret jawna Manipur ge lambi umpudra mapan hanada gi sarukani pak thokna warep laukre Tampaki district headquarters sing laiba lambi tara amasung singi district headquarters gi lambi tara gani thoisu ariba pak thok kadaba lambi sing asigi manungda yauri Prime Minister Narendra Modi ki pandam oriba kumsing disingani kuni thoida amuktang sinaraga loiba plastic makhal cheng page 9 sinaba tohan gadabani aba thausil gi makhada Manipur plastic policy 2022 sananava ngasi CM secretary the Minister N Biren chair logduna pang thokiba cabinet mipam na warib logre Minister taraga mathoi jawna lokhibo warib sing adu gi manungda marwena plastic policy 2022 sanhanba policy asigi makhada amuktang sinaraga topa plastic makhal cheng jonba madi sinaba sing akangna ba matam gi manungda thingba Athingba adu ngak tabasing sahi manga forward jail da thamba na takna fan hoina lupa lak ama thian bana takna Fine amasung jail da thamba gi sarak animak piba Manipur tourism policy 2022 ayaba piba kaloina na malem gi onglak liba tourism industry ga mayon yang na thawak paikat ba policy asigi makada state asigi leiriba lam koiba singi pawning chingchen pamoiba mafam sing masak khangdokpa tawsel asigi makada thawak pi do na mioi kya hingna na bagi Lambi uhenba lammasida sel thanduna state asigi revenue henganhanba Hill Leaders Day amasung miyam gi mit makhatana Minister Secretariat pangthokpa District Hill Leader Day amasung miyam gi mit amukhana hawdoktuna lekakna paikhat pathabak thorom sing akthengna jumthong kodimakta jawnana bhawna ba Startup Idea COVID scheme gi oina chada chama subsidy oibalopa lising kunthra da ahanba lalol edik Hawdok hanar bagi sanpam oina sendang piba aibana sing basing yauri Hindi bu compulsory subject oina bagi official order fangdre Kuntra ka dari suba parliamentary official language committee gi bifam da Union Home Minister Amit Shah Manipur jana doris stateng da class 1 da gi 10 phaw gi mahiro sing da Hindi bu compulsory subject oil lagani ana law phokra baso Hawjuk phaw gi oina center da gi masigi matang da official order adragana instruction abata fangba laitri haina Education SG Director L Nanda Kumar Dangasi PIB Nasindan Hotel Classic Grande da pang thokiba workshop amada saruk yapada pangmi singna hangba wangi pakom da phang dokre makatarakpa atopa pauda Pakistan gi Lahore da taiya gi laichat sandorak tuna angang lising ani hena hostan da laikan darakle thasi gi amada gi Pakistan gi Lahore city manung da daiya laichat na paksana landarak pudagi city adu da leiba angang lising ani hena haujuk phawwa hostan da laikan hari ana communicable disease control department Punjab ki report amana phangdorakle naraba ngang lising ani edugi manungda yamrabada angang mapandi equate watery diarrhea gi positive case oiri aba confirm tawkre communicable disease control department oirakli bathawang asi angang jing atuna chari bachinjak natragan isingda vibrio cholera bacteria sing jawbudagi oilakpani ana confirm tawkre tawdogasi gi matangda world health organization na Pakistan ki city ama oriba Lahore da asigumba laichada si paksanna sandorpa simak malim gi na soba saitheng ama oirakadori bane Togliba tawdu kasima social development manadaba amati awat pagi fibam sing lairi aiba takpane communicable disease control department na thadoraliba data asi Lahore lebo hostal khakta dagi phangba report amati masidagi hena laisa dasina sandok lambagi oito pasu lai aina public sector gi maike dagi phangdok na rakhe arabeda content sing asigi maru iba pau khara si pau dam jariba Manipur local news YouTube channel asedagi yengbiri punama pathaga sari channel asena tum takana rabadi subscribe tobi subscribe tobi ramboloi dana like and share tahu suka bikin opna makpo amakana thagasari